inzira y'ibihe. Buri munsi ni ipaji nshya y'amateka yandikwa mu isi, nayo akaba uruhererekane rw'ibihe byahise ubundi akanisubiramo. Inzira y'ibihe, ikiganiro cy'amateka kuri radiyo Rwanda. Twamenye ubu bwami kubera abategetsi b'ububasha bagiye basimburana mu bihe bitandukanye kandi bakubaka igitinyiro mu isi yariho icyo gihe. Imiryango yabo ntiyari yoroshye, niyo yavagamo abo bami. Izina ry'ubwami ryagiye rihinguranya ibihe kugera n'uyu munsi. Izina ry'ubwami bwa Misiri ntabwo riri mu bisigaratongo by'amateka gusa, riracyazenguruka mu nyandiko, mu bitabo, mu mvugo, ibisigo n'indirimbo by'ibiragano by'ubu ngubu. Natwe tubuganira nk'aho ari ubw'ejo, ariko ni bumwe mu bwami burambye kandi bushaje kuruta ubundi bwose. Umurage wabwo n'uyu munsi ugaragara mu Misiri y'iki gihe, Ethiopia hamwe na Sudani. Bwamenyekanye kubera abami b'ibihangange b'abafarawo. Rimwe na rimwe amazina yabo bwite ntabwo twayamenyaga, kubera ko farawo ryasaga nk'izina rihagije ngo usobanure neza Misiri icyo ari cyo cyangwa umwami uruta abandi muri ubwo bwami. Ikitaramenyekanye cyangwa abantu batitayeho kizwi n'abanyamateka gusa n'abanditsi, nuko muri aba farawo benshi bari bihangange, harimo n'ab'abagore gusa bari mbarwa. Ariko bari no mu bagiye bandika izina rikomeye cyane mu butegetsi bw'abafarawo bo hambere. Sobekneferu niwe mugore wa mbere wayoboye ubwami bwa Misiri ari umufarawo, aza gukurikirwa n'abandi nka Nefertiti ndetse na Cleopatra ikimenya bose mu bwami bw'abafarawo n'uyu munsi. Icyo Cleopatra barushaga ngo bwari ubwenge. Hari ababyita ubwenge, abandi bakabyita uburyarya. Hari n'abavuga yuko Cleopatra yakoreshaga ubwiza n'ikimero yari afite mu kugusha abami no gushyira hasi ubwami bw'abami bwahanganaga na Misiri, ndetse ahubwo icyo kimero cy'igitangaza ngo nacyo yakoresheje ngo yigarurire abasirikare bari bakomeye mu bwami bwa Misiri bamufashe gutegeka. Niwe wamamaye cyane kubera amayeri ye, ariko muri abo bose tuvuga b'abafarawokazi ntawabaye igihangange nka Hatshepsut. Hatshepsut niwe mugore w'igihangange wayoboye n'igihe kirekire, imyaka 22 ku butegetsi. Ibikorwa bya Hatshepsut n'uyu munsi biracyagaragara nyuma y'imyaka 3500. Nyamara yakoze ibyo mu binyejana 14 mbere ya Cleopatra uzwi kurusha abandi bose uyu munsi. Uyu mugore yashimuse ubutegetsi, ahimba inyandiko zimuhesha ubutware bwose. Abiru n'abasirikare bakuru babyemera batyo nta kujinganya, nta kintu bahinduragaho. Mu gushimangira ubwami bwe rero yakoresheje amashusho amugaragaza afite ibimenyetso bya kigabo nk'ubwanwa hamwe n'imfundiko z'abagabo. Yadukanye imigenzo yahimbye we ubwe, aba umugabekazi w'ubwami atarabyaye kandi cyaraziraga. Yubakaga inzu ze bwite, agashyira abantu bagomba kumuramya, ku buryo ageze naho atangira guhindura indangaminsi za cyami. Yari umuntu w'igitangaza, yagize ububasha bwose ari n'igikomangoma, aza kugeraho aba umugore w'umwami, nyuma aba umugabekazi, arategeka kugera agize ububasha bwose kandi abikoze ku ngufu. Nta mwanya ubaho mu butegetsi bwa cyami mu Misiri atabayemo cyangwa atanyuzemo kugera abaye umwami. Umwamikazi Hatshepsut mu by'ukuri yari muntu ki? Reka tumuganireho, turaza no kumenya iherezo rye. Turi mu nkuru z'imyaka y'ibihumbi 3500 uhereye none ahangaha ukagera ku ivuka rya Yesu Kristo, ugasubira inyuma y'imyaka 1500 irenga. Hatshepsut niwe tuganiraho uyu munsi. Ikaze. Hagati y'imyaka y'1505 n'1495 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo nibwo uyu mugore yavutse. Urabyumvise ko mvuze imyaka irenze umwe, harimo ikinyuranyo cy'imyaka 10. Hagati aho ngaho nibwo yavutse kubera ko nta muntu uzi neza itariki ntakuka yavukiyeho. Niho hambere Hatshepsut atangira kubera igitangaza, asa naho ari umugore w'amayobera. Yavutse nk'abandi mu bikomangomakazi. Yavutse ari imfura y'umwami Thutmose wa mbere n'umugore we mukuru umwamikazi Ahmose. Uyu muryango watunguwe n'urupfu rw'umwami, uyu muryango watunguwe n'urupfu rw'amayobera rw'umwami, ariko ruza guhinduka inzira izagiza Hatshepsut ku butegetsi mu buryo abantu batatekerezaga. Umwami Thutmose wa mbere yari yaravuze yuko umusimbura we ari Thutmose wa kabiri. Umwana w'umuhungu yari yarabyaye hanze, ubwo ni kundi mugore witwaga Manofret. Nyuma rero yo gutanga k'umwami Thutmose wa mbere, abacurabwenge basanze ngo ari ibintu byiza yuko abo bana b'umwami bashyingiranwa. Huzi impamvu ngo byari mu rwego rwo gukomeza urugo rw'umwami mushya. Hatshepsut yarakira umukobwa mutoya, ariko agakundwa cyane kurusha musaza we Thutmose wa kabiri wari ugiye no kumubera umugabo. Basangiye se ariko ntibasangiye nyina. Ubukwe rero bwarabaye byihuse,
bombi bari mu kigero cy'imyaka hagati ya 14 na 15. uyu muryango mushya wagize ibihe byiza, baranabyarana rwose igikomangoma cyitwa Neferure. nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe, umwami Titimoze wa kabiri wa murago w'ingoma yazanye undi mugore mushya witwa Isete, abari babyarana umwana w'umuhungu, ndetse uwo muhungu ahita aragwa ingoma. ubwo birumvikana igikomangoma cy'umurage kiba umwana ubyaye ku mugore wa kabiri. izina ry'umuryango bamwita Titimoze wa gatatu. mu buryo butunguranye nanone, Titimoze wa kabiri nawe yatanze akiri muto cyane, ndetse n'uwagombaga kumusimbura yari akiri uruhinja. amategeko akavuga ko umugore mukuru ari ugomba kuba asimbuye agategeka mu gihe umurago w'ingoma ataruzuza imyaka. nyina w'umwami yashyirwaga ku ruhande mu gihe atari we mugore mukuru. iri tegeko ryatumye Hatshepsut asigarana ubutegetsi mu gihe umwana wa mukeba we yari atarakura. umwamikazi mushya yari afite igikundiro, yasaga neza cyane, ariko icyari kirushijeho byose ni uko ngo yari azi ibintu byose bya cyami. wibuke se yari umwami n'umugabo we kandi yarabaye umwami, yabanje kuyobora nk'umusigira w'ingoma. kugira ngo Titimoze wa gatatu abanza kure, yarabize neza ko ingoma atari iye. ubwo butegetsi bwo gutegereza yuko umwami azabanza kuzuza imyaka, arimo ategekirwa n'undi bwitwa Regent. ni ibintu rero byabaga bizwi muri rubanda yuko umwamikazi ari umusigire, akaba umurinzi w'ubwami cyangwa se nanone umushumba w'ingoma, ariko mu by'ukuri hari umwami utegerejwe ugomba kwima mu minsi iri imbere. turi mu 1479 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, nibwo Hatshepsut yatangiye kuyobora mu gihe cy'imyaka 7. umwami Titimoze yagombaga kuzuza imyaka y'ubukure mu myaka nk'umunani cyangwa 9 ari gukurikiraho mu 1472. kera kabaye rero, reka umwami nyirikamba n'ingoma azakure. umwamikazi yanga gutanga ikamba, ahubwo aca iteka rishya, avuga yuko ubwami bugiye kuyoborwa n'abantu babiri, we n'umwami Titimoze wa gatatu. yarabaye umwamikazi wa mbere wimye ingoma ku buryo bwuzuye mu mateka y'imyaka hafi 3000 y'ubwami bwa Misiri. hari abandi bagore babiri bagerageje gukora nk'ibyo, barimo Sobekneferu ndetse na Nitocris, ariko hari imbere cyane ntawe byibukaga, kandi babikoze mu bihe ubwami bwari bukiri mu makuba, ku buryo batibukwaga neza nk'abamikazi b'ibitangaza, cyane ko ubutegetsi bwabo butanashinze imizi. inyandiko ziri mu bushyinguro bw'amateka ya Misiri zigaragaza yuko Hatshepsut yamaze imyaka iri hagati ya 21 na 22 ari ku ngoma, harimo na yindi 7 yamaze ari umusigire, ategereje yuko umwami nyirizina azuza imyaka y'ubukure. yari imyaka y'amahoro, iterambere n'ubukungu birambye, ariko hari harimo gutegurwa intambara y'injyana muntu yakurikiye ingoma ye, ikarwanwa n'umwami Titimoze wa gatatu ubwo bategekanaga, ndetse byarangiye anatsinze ibihugu byose byo muri Aziya. mu by'ukuri uyu mwamikazi yafashije Titimoze wa gatatu gutegura neza ukuntu azitwara muri iyi ntambara yari igiye gukurikiraho. abami babiri bari barabanjirije Hatshepsut bose bagize ibyago byo kutamara igihe kirekire ku butegetsi kubw'impfu zatunguranye, harimo se ndetse n'umugabo we. byongeye kandi igisekuru cyabo cyategetse Misiri mu gihe cyo kwiyubaka nyuma y'isenyuka ry'ubwami bwari bukomeye cyane bwari bwarategetse uburasirazuba bwo hagati hafi ya bwose. Hatshepsut yari afite inshingano zo kubanza kugarura ubwami ku gasongero kabwo no kubaka ibisa n'ibikorwa remezo by'igitangaza mbere yo kwishora mu ntambara zitandukanye hirya no hino. gusa hari aho yohereje ingabo hakeya, urugero nko kujya kugaruza imiryango mu bice bitandukanye bya Babylos n'imisozi ya Sinayi. hari amakuru make cyane avuga kuri ibyo bitero, ariko abahanga mu by'amateka ntibatindaho, bo bemeza yuko ahubwo politiki y'ububanyi n'amahanga y'uyu mugore yari irimo amahoro cyane no guteza imbere igihugu. hari n'abandi bemeza yuko yagabye ibitero muri Nubia ndetse na Canaan, ariko ibyo ngo yarabitsinze bidasabye intambara ndende. ingoma ya Hatshepsut yibanze cyane ku mishinga y'ubwubatsi burimo ubugeni bw'agatangaza, ku buryo ni umwe mu bategetsi b'igitangaza bibuka mu mateka ya Misiri yose mu bijyanye n'ubwubatsi. ubwe ngo yiyoboreraga imishinga y'ubwubatsi mu bice bitandukanye, urugero nko kubaka ibiraro, imihanda, insengero n'ibindi byinshi. yayoboraga imigenzo yo gushengerera imana zabo, ubusanzwe byakorwaga nk'abagabo, aca iteka ko n'umugore ashobora kubikora. yakoresheje iyobokamana mu kwerekana ko ubutegetsi buhamye kandi ko nawe ari umuntu mwiza, ko afite uburenganzira bwo gukora byose n'ubwo bwose atari umugabo. amaze kugira izina rikomeye mu butegetsi, yaje kwiha izina ry'umwamikazi w'Imana ya Mun. muri izo nsengero Hatshepsut yakoraga imihango y'idini, akuraho kirazira zose zamugiraga nk'umugore koko, ndetse atangira kwiha n'izina ry'abagabo rya Farawo.
yubatse ahantu henshi akoresheje umunyabugeni ukomeye cyane witwaga Inene. Uwo nguwo Inene yari yarakoranye na se mu bijyanye no kubaka insengero cyangwa se ibikorwa remezo byinshi, yanakoranye n'umugabo we ahubwo nawe waje gutanga. Gusa ngo kugira ngo nawe akomere nk'umwamikazi, yari afite abategetsi b'abagabo bamushyingiraga ikibaba, akagira n'abantu bakomeye mu gisirikare bashoboraga kumurwanirira kimwe n'abakaze muri Sena. Mu bisigisigi by'amateka byerekana ibishushanyo n'ibibumbano bya Hatshepsut, hari aho bamugaragaza yigize nk'umwami w'igitsina gabo ufite imiterere y'umubiri nk'uw'abagabo, akambara imyambaro gakondo y'abami b'abagabo ba kera, akishyiraho ubwanwa buhimbano, akanywera divayi mu runywero rw'abagabo, ndetse agategeka abashushanyi n'abantu bakora ibibumbano kumugaragaza rwose nk'umuntu ufite imfundiko z'abagabo zikomeye, wakoze imyitozo ngororamubiri ituma umubiri urambuka cyane kandi ukabyiringira nk'uw'abagabo. Kugira ngo abantu barusheho kumutinya, uyu mugore Hatshepsut yubakishije temple cyangwa se urusengero rwa Karnak. Icyanya kinini cyane cyari kirimo inyubako zitandukanye zo gusengeramo n'indi migenzo y'iyobokamana gakondo bifitanye isano n'ukwemera. Muri izo nyubako harimo no kongera kubaka urusengero rwa Mut, imwe mu mana z'abanyamisiri. Urwo rwari rwarasenywe n'ingabo za Ikosos zari zarigaruriye ubu bwami mu gihe cyo gusenyuka kwabwo. Ku marembo y'izi nyubako uyu mwami Hatshepsut yahubatse iminara ibiri miremire, ku buryo icyo gihe zari izo nyubako ndende zari ziri ku isi nzima. Imwe muri zo n'uyu munsi iracyahari, ndetse n'umunara wa kabiri muremure mu minara y'amateka ari mu Misiri ahasigaye ubu ngubu. Undi munara yari yarubatse muremure wacitsemo kabiri. Hatshepsut yanubatse igituro cyangwa se imva kirimo ahantu ho gushengerera cyangwa se kuramya abakurambere, akita Chapelle Rouge. Mu kwizihiza imyaka 16 yari amaze ari umwamikazi wa Misiri, yarafashe n'izina rya Farawo. Uyu mwamikazi yategetse yuko hubakwa indi minara ibiri y'igitangaza. Yabaye umwubatsi udasanzwe ku buryo n'abamusimbuye batagerageje gukora nk'ibye kandi ari abagabo. Uretse ibyo yubakiye rubanda nk'abaturage, hari indi nyubako nawe ubwe yiyubakiye ayita Deir el-Bahari. Abami bose bakundaga kwivuga ibigwi, bakerekana ibyo bagezeho ko ari abantu b'igitangaza, ariko ngo nta n'umwe wigeze yivuga imyato cyangwa se ibigwi nka Hatshepsut. Ubwo yari amaze kwimika nk'umwamikazi mu buryo bwemewe noneho n'amategeko, yategetse abiru be gukora inyandiko mpimbano igaragaza irage rya papa we cyangwa se umwami Titimoze wa mbere. Muri izo nyandiko harimo ko burya Hatshepsut yarazwe ingoma nta kabuza, ko ari we watoranijwe kuzasimbura se ku butegetsi. Abiru nabo si ukujya barashishimura, bakora inyandiko mu izina ry'umwami ise wapfuye, bavuga yuko ari we ugomba kuzasimbura se ku butegetsi, kandi yuko ikibumbano cye kigomba kuba kiri kuri buri rukuta rw'urusengero rwose rusengerwamo mu Misiri. Umva ubutumwa buhimbano abiru bashishimuye mu izina rya se, batuye umukobwa wanjye Hatshepsut arakabaho iteka, namuhisemo nk'umusimbura wanjye ku ntebe y'ubwami bwanjye. Azayobora abantu mu nzego zose z'ubwami, niwe uzabayobora rwose kandi bazamwumvire. Nimwubaha amategeko ye, mwishyire hamwe mu mujyi inyuma, ntimumurwanye. Abakomeye ubwami bose, abayobozi n'abatware, nimuze mwumve itegeko rye, kubera ko uyu nguyu niwe uzansimbura n'umukobwa wanjye arakabaho. Mu nyandiko bata umwami wa Misiri yo hagati n'iyepfo, mwese ndabivuze, umukobwa wanjye azabaho iteka ryose mu mwumvire. Mu mateka ubundi yari yararanze Misiri hari harimo umuhango witwaga Hebsed. Uyu muhango wari umeze nka yubile yo kwizihiza imyaka 30 umwami yabaga amaze ku butegetsi. Umwami utaragezaga kuri iyo myaka ntabwo yabaga yemerewe gukoresha ibirori bya Hebsed. Umwamikazi Hatshepsut ho yarabizi neza ko umuryango we ufite umuvumo wo kutaramba ku butegetsi, kubera ko yaba se yaba umugabo we bose bapfuye cyangwa bavuye ku butegetsi kubw'urupfu bakiri bato cyane. Ibirori nk'ibi ngibi ntibabikoze. Mu buryo butunguranye rero, uyu mwamikazi Hatshepsut yatangaje yuko agiye gukora ibirori by'agatangaza bya Hebsed, kandi yari amaze imyaka 15 yonyine ku butegetsi, ni ukuvuga 1/2 cy'imyaka yateganijwe kugira ngo Hebsed ikorwe. Itegeko rigenga uyu muhango ryaragiraga riti umwami wese yemerewe kwizihiza yubile ari uko yujuje imyaka 30 nyuma yo kwambikwa ikamba. Kuva uwo munsi nibwo ashobora gukora ibi birori igihe cyose ashakiye. Itegeko kandi rikagira riti nyuma ya Hebsed ya mbere umwami yemerewe gukora ibindi birori byinshi igihe cyose bishakiye, ariko nta na rimwe abyemerewe imbere y'imyaka 30. Iri tegeko rero uyu mwamikazi yarirenzeho, cyane ko atari n'irya mbere yari yirengagije. Abashakashatsi bamwe bo mu Misiri mu nyandiko za kera batinze cyane kuri iyi ngingo. Hari igitabo cyitwa Chronology of the Egyptian Pharaohs cyanditswe na Jagen von Baklath. Aha handitsemo yuko Hatshepsut
ashobora kuba arizije iyi yubire mbere y'igihe, ariko ngo byari mu rwego rwo kwibuka imyaka 30 yari ishize ise Titimoze wa mbere apfuye. Niba ibyo byaba ari ukuri, byasobanura yuko umugabo we Titimoze wa kabiri yaba yaritabye Imana mu gihe umugore yari amaze kuyobora imyaka iri hagati ya 13 na 14. Ku rundi ruhande, umunyamateka witwa Cora Connie avuga yuko Hatshepsut ashobora kuba yarizije imyaka 30 ikubiyemo ahubwo ubutegetsi bw'umuryango akomokamo bwose, kubera ko birashoboka cyane ko bugomba ahubwo ubwa se ndetse n'ubwe n'ubw'umugabo we byose hamwe byari bigize imyaka 30. Muri iyo myaka harimo imyaka 11 ya Titimoze wa mbere, imyaka 3 y'umugabo we Titimoze wa kabiri n'imyaka 16 y'umuhungu we Titimoze wa gatatu. Ikindi gishoboka nuko ngo uyu mwami yaba yarakoze yubire nk'isabukuru y'imyaka 30 yari amaze ahubwo ku isi. Icyanyuma cyashoboka nuko ngo ashobora kuba yarahurije hamwe ibyo bintu byose tumaze kuvuga akabikorera umunsi umwe. Yapfuye mu kwezi kwa mbere mu 458 mbere y'ivuka rya Yezu. Birashoboka cyane ko yaba yarapfuye azi indwara y'ikibyimba cyo mu mutwe cyangwa se ku igufwa ry'umugongo inyuma. Hari izindi nkuru zivuga yuko yaba yarazize uburozi. Mu isuzuma ryakozwe hanyuma vuba ahangaha kumva n'ibisigaratongo bye, abahanga bavuze yuko yaba yarasize indwara yo mu magufa yitwa bone tumeur, n'ubundi nk'ibibyimba ariko ku magufwa. Abakoze isuzuma ry'ibisigaratongo ku mubiri we bavuga yuko ngo yaba yarapfuye ari mu myaka nka 40 y'ubukure. Uyu mwamikazi yapfuye yaratangiye kubakisha imva ye azashyingurwamo, cyakora apfa itaruzura. Gusa hanabera igitangaza nuko mu by'ukuri ahubwo yapfuye afite imva ebyiri. Hari imva yari yarubakishije mbere azashyingurwamo nk'igikomangoma, amaze kuba umwami atangira gutekereza ku mva ya kabiri hazashyingurwamo yarabaye umwami. Gusa nabwo ngo yaje gusanga yaripfobeje, atangira kubaka imva ya gatatu ari nayo yapfuye itaruzura neza, iyo ngo yari agatangaza. Iyo mva ya nyuma bayihaye izina rya KV20, yayubatse hafi y'aho Titimoze wa mbere ni ukuvuga se yarashyinguwe. Mu 1903 umuhanga mu by'amateka ya Misiri witwa Howard Carter yemerewe gukora ubushakashatsi ku gituro cya KV20 gishyinguyemo uyu mwamikazi, baza gusanga harimo ibintu by'agatangaza ngo yaratunze. Hatshepsut yaratunze ibibumbano by'ibihanga by'intare bya zahabu, ibiryamirwa bihambaye, ibuye rishushanyijeho igihanga cy'intare n'ibindi byinshi. Uyu muhanga ngo yanasanzemo impeta n'igishushanyo cya Shabti cyanditseho izina rya Hatshepsut. Icyakora umuhanga Howard Carter yasanzemo ibisigazwa by'umubiri we, ahubwo yabisanze mu kindi gituro cya KV60 nacyo kiri mu kiba cyashyingurwa abami. Gusa igitangaje basanzemo imibiri y'abagore babiri, ariko umwe ntihamenyekanye nyirawo. Hari abatekereza yuko Hatshepsut mbere yuko ashyingurwa habanje gushyingurwamo undi mugore nk'imigenzo yo hambere ya cyami. Umwamikazi Hatshepsut ni ikirango cy'amateka ahambaye cyane y'ubwami bwa Misiri, amateka agaragaza yuko ubwami bwa Misiri abantu benshi bazi bwatejwe imbere n'abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo, by'umwihariko ko Cleopatra atari umwamikazi w'igitangaza wabaye mu mateka ya Misiri, ahubwo Hatshepsut ari mu bakomeye cyane babayeho n'ubwabayeho mbere ya Cleopatra ibinyacumi byinshi by'imyaka. Turabashimiye mwakoze gukurikira ibiganiro byacu, naho ubutaha. Inzira y'ibihe. Buri munsi ni paji nshya y'amateka yandikwa mu isi, nayo akaba uruhererekane rw'ibihe byahise ubundi akanisubiramo. Inzira y'ibihe, ikiganiro cy'amateka kuri Radio Rwanda.